Kapitang Enteng! Adto yan tigat-gatang mga noodles, marituyang. Ay, agyamanak, maray. Ay, huwag gayam. Adda ka di aramidam inton Sabado? Aglaba ako mamaray. Apay? Adda man ipaaramid ko kan ka. No kayat mo Anya nga iti iparamid mo. Dalusam ko matilikodan ti balay ko, tamulaak man itinatang. Ay kat mabalin lata, amaray. No kasta nga raw, doray saan ka na mangalay ti meriendam. Siya kaun ti makamu iti kanam. Ay sige maray, mayatak. Masapsapa ka nga ron nga umayatap numalpas adagaws niya. Wun maray, ariglado. Anyat gatanga, maribanang. May sakilo nga asukar, marikwanang. Adto'y tibayad ko. Agyamanak. Mabitla ang nga ron talaag tigat-gatangam. Marikwanang. Apay? Ay sus, Maray, kasla da maangot ko anak sat Ay, wine. Ay, unayan. Nalipatak mo tan tayo lutlutuwak ngayon na po Sapay pangaldawan ni Marit huyang day chay. Ay, Marikwanang, napauli magkamatan. Ay, kuha Maribanang. Antuyin da aso karagat-gatangam. Sige tayo nakman kita antay lutlutuwak ngayon na po Amangan no isunjay naksay. Insaganak aminin nga usara, Marituyang. Agyamanak, marikwanang. Agin anak kapay sa kanto agrugay. Naglawag ayam ti madalusan, maray. Wan, ano samatan ay, dadakkel una yan nagitiroot na. Saan nga na nadaldalusan? Nairuwamak matkitday, maray. Nasayaat nga ron no kasta. Numakain-inom ka, at dadanom ije kusina. Mapan ka lang ijay, Wan, maray. Sige, panawan ka pa dito'y tayo nakisagana ti meriendam. Kan nagluto iti pangaldawam. Ay, narabyan ka mat anagawad, tuyang. Kasano? Pinag-overtime nakmet ni Marikwanang. Ay, nabambanuga ka naggabiyaw. Anya? Ay, kunakman no agdalus laing taramidam. Day tamot timbagan, edi. Ngam edi nakadalo sa kaun, pinaggabyon na kiday. Kahit intad na kadente tangdan mau. Saan pa'y nga raw, inton bigat ka naw. Ay kat kita tamangan no saan na abayadan ti overtime mau. Bayadan namot siguro. Nakaluto kan iti pangrabyanta, mabisina kaun. Ay kat nakaluto akon Inururay ka laing asumang tapno agidan ta amangan. Agidasar ka nga rudan, tagpulo sa klabi ay. Naimbag abigat mo, Marituyang. Anya ti bagamaray. Lunes ita. Saan ka di nagtulagan ta idi napalabas alawas? Nga aglabata ijay karayan ita. Aywan kayam. Ay napasinsyakan maray. Nalipatak mo tin. Kun sa anak pa'y nga aglaba ita. Nay, apay ngay. Diyak mo't lang maigilgil dagiti lupot mikin ni badong kaw. Taging ga ita ay nagsakit ti ramay kaw. Ano nga mintaramay mo, maray? Pinaggabyonak ni Marikwanang. Angam sa nabalay, tadamot itod natangdan kaw. Kasta? Wan maray. Iso asanak pa'y amakalaba ita. Okay laang, maray. Inton maminsan tulaangan. Paimbagampay taramay mo. Ay naimbaglangan tayo may ka, Marituyang. Itad kung titangdan mo nagdalos. Ay agyamanak Marikwanang. Naimbag lang nga adda igatang mikin ni badong ko iti sardinas. At titangdan mo. Duwagas out? Ni, apay, di mo kayat? Apay ngay adwagas utlaeng. Kat no naglawa di impadalos mo, pinaggabyon nakpay.
Sana bale, tapinakan ka, Mare. Kompleto pa iti meriendam. Unay kamutan, Marikuanang. Uray 350 mutan. No di mo kaya't yagmaw. No amukla kastula ang tiitangdan mo kanyak. Jakla ko man nakitang tangdan kan ka. Nagadupay lang amom. Agreklamo ka pay laeng. Di ka katagyaman, tadamayat amang tangdan kan ka. Nan ka, tuyak? Ay, Nakunas mataro pa managawad. ay nabadaong nagsakit tinakam ko kini Marikuanang. Apay ka, day? Duagasot laang taintad na atangdan ka. Kat nagdagsan ti trabaho ngayon paaramid na. Umdas ayamat dito duagasaut kat nag-overtime ka pa'y. Kunak nga rod anayunan na. Ngam di namit kayat. Ay, ayan tayo chinilas ka. Sa dino ti papanam. Ay kat mapan ko kasaritan ni Marikuanang Saan nasayati kasta nga aramid na? Saan nun? Baybay amon. Saan mo't lang agpaabak day dyan? Anya di iparamid mo kada kami kinigani, kagawad ko anang. Agkayo kayo man, kwaraw. Awan ngamin pagsungrod kon. Sana balay, tangdanan kayo. Manungay kagawad. Basta dated ko. O anya, mayat ka. Kasaritak pa ni gani no kayat na. Sige. Kasanukado ti kayo akasapulan niyo aya. Kat, no anya ti kabailan yung awitan, isulatan na. Sige, inak ngarot kita ni ganay. Damagak no kayat na. Sige, kwaraw. I-text mo kanyak, no anya ti ibagana. Apay nga nagtugtugaw ka lang di ganay. Adumot tunday tinaalata akayaw, Chip. Ngayunan tabay iti kasta, dakdakil mati itid ni kagawad ko anang atang danta. Amangan mo saan tama pagkat amin da kita, Chip. Nalakit din, agtignay kan. Tapno ado ti mahalata akayaw. Tikunak, saan tama pagkat amin da kita, Chip. Mabalinta mat asublian no at mabatay. Diyak mo no apay. Ngam kaslan masadutak ang mga wit ka da kita akayaw, Chip. Di mo kaya ti kwarta? Kaya't ko kumaang kasla sa baling amin tagparparik na kanyak. Ala, tumakdar kakit diditan, tapno makaadutan. Nakamerienda ka main, kagawad. Mabalin ka di nga alain main, titangdan may, tagawid ka main. Ay kawan Naimbag tayong palagi piyaw, ganay. At to'y titangdan nyo adwa. Pagkuduan nyo day ta Apay nga day ito'y lang kagawad. Manungay day ta, Chip. Duwagasot lang. Ay, lugi ta ano kasta. Sapay nagadot ti kinayo ta. No diyo kaya ti duwagasot, isubliyo ta kwarta. Nayunam kumamot kagawad. Kasi ti imbagak, no diyo kaya ti intad kaw, di saan laing, isubliyo day ta kanyak. Nyamot tan. Pumanaw ta karutan, Chip. Kunak tumit ngamin kan ka, Chip. Apay nga asak ti pabasulam. Jakmat amo akas di ti aramidin ni kagawad ko anang. Anya nga ita. Nagbambanog talaing. Sapay nagadayaw tinangalaan ta kadagijay akayaw. Nasakit tinagam ko iti inaramid ni kagawad ko anang kadata. Apay! Anya tinaramid ni Marikuanang kadagayaw. Ganay, kwaraw. Nakayumot gayam tataba daw. Wain, iti pa'y asursurutin kayaw. Anya nga min tinaramid na kadagayaw aya. Saan na nga intad umno at ang danmay, tataba daw? Apangin baga may ganay. Kasanunoy dano na kinikagawad ko anang. Ay, nailaw anak mo tin, Chay. Day, tapnoy bagag kada kayo Sinaor mo't laeng ni Marikuanang ni Tuyang kaw. Di na intay di umno at ang dan ni Tuyang ang nagdalos iti likodan ti balay na. Uy, papada kami nga rod Katuan, iso nga inton sumarunaw. Saan tayaw na makitang dan kinkwana? Para makita Sa dino ti papanam dungaw. Tangdanan nak ni Marikuanang amang bantay iti tersena na. Sa dino ayat ti papanan na. Adda ka no ilakad na apapeles ijay ilay.
Sana balay, tamay sa nga aldaw laeng. Ay, mapan ka adong. Saan ka paritaan? Ay, agyaman nak. Ay, inton ada ited na atangdan ko. Igatang ko adagos iti pangrabyanta. Awan ti parikot iti day ka. Ala, ay sagana ka tapno saan ka maladaw. Dunga. Marikuana! Maray! Umayak man agbayad iti utang may. Day, awan ni Marikuanang, Marituyang, nagpailay. Ah! Si kamo dayta maribanang. Katwen, tangdanan nak ni Marikuanang agbantay iti tersena na. Awan lat ang buko. Sigurado akurang matlaang ti ited na atangdan na. Anya nga tanong ibagak kini maribanang tapno ammo naman. Nang kasanungay noong ti ited na atangdan na. Di siyaktong tidakos. Ay Marituyang, napauli magkamad. Ken, apay akas ti panangkitam kanyak. Ah! Adda ka din na ibagak, adi mo nagustuhan. Ah! Ay ikwa! Awan maray, adala na lagip ko. Mabit lang nga rod eruar ko tilistaan ti utang yo, takwintaan ta, maray. Ay na, pasensya kan Maribana nga, no narabya na ka nagawid. Ay, okay lang, Marikuanang. Ado ka ditigim matang itang nga aldaw, Mare? Ay, wen, ado. Binayadan mo ni Marituyang ti utang da. Nasayaan nga ron no kasta. At titangdan mo. Na, apay asa nga gasot lang ngay tiyaw-awat mo, Mare. Di mo kayat? Ay nayunam kumamot nagmalmalam binantayak ti tersenam. Ita, sa nga gasot laeng titangdan ko? Sana bali atasan mo't anadagsan tinaramid mo. Nagtugtugaw ka laeng mo't dito tersena. Na, Ay, narabyan ka madungaw. Narabyan nga men ni Marikuanang. Ayan nga, tikanin ka ako na magatangam. Ay, awan ginatang ko. Na, apa nga? Sa nga gasot lang matinted ni Marikuanang atangdan ko. Saan nga umanay dayjay? Na, apay nga asa nga gasot lang. Nalakakanulang matinaramid ko? Ay. Nas ka na makasaritak dahi ta Marikuanang. Ay, saanan, inteng. Bye-bye, amon. Ay, kane, mangrugin titudo. Ay, malambinan ka lang ijarwar, numapan ka pa'y lang, iti ayan na. Ay na! Narbamot kan ti kusinak! Nagpigsa ngamin titudaw kan angin na idirabi eh. Hindi ko arog na ta sumungad Kasaritak man tatarimaanan na ti kusinak. Kwarog! Dumagas ka mampay ditaw! Nay, narbamot ta kusina, makagawat ko anang. Ay, huwag nga rod kwarog. Mabalin ka diya tarimaanan niyo kanigana eh. Sana balay tatangdanan kayo. Ha? Ay, kwa. Pasensya kan kagawad. Nga magpasada kami ita. Ala ka din, kwarog. Ay, awan ngamin paglutwak no sana matarimaan. Pasensya kan. Ngam sigurado adakdakkel ti mapasadaan may. Ngam titangdan mi nga itadmaw kagawad. May sama na corn beef, Maray. Dayta ka dilaang ka ba daw? Wen, Maray, sagpawan mi man ni tinatang. Ay, mabiit lang. Nan ano ti kusina, Maray? Narbanga ro din dirabe eh. Nagbigsa ngamin titudo ka na angin. Ay, Wine, nangig ko ti radyaw. At da ka no typhoon, Maray. Ay, amangan no kaya't mo atangdanan ka. Ipatarimaan ko kumaday ta kusina. Ha? Ay, kwa, Maray. Pasensya kan. Ado mo taramidin may kinituyang ka o ijay talon. Naskan niya apitan may dagiti nagbati anatang. Sakbay pumigsa ti angin kanti daw. Ay, pasensya ka na, Maray. Mangkita ka lang iti sa bale amang trabaho. Ay, si kamagayam tinatanawa ka nakabado iti yelo, paribadan. Naa. Ay, aday ta.
kasaritam ni pare Inteng Maray, ang mga no kaya't na atarimaanin ti kusinam. Makitangdan. Ang mga no di na itid matuong no tangdan ko no bilang. Sayang lang ti banog ko no kwa. Nay, pare, di ka ba't nagsasaaw? Nangig mo ka dating bagak? Saan na mabalin pare? Amumit nga ado ti pakakumikumak. Ha? Imayak la gumatang itisidaan mi kanibanang. Ay, kaslawan mo ti mayat ang makitangdan kanyak. Bisi damat aminan. Ay na, karma siguro da ito'y kanyakon. Ay, kagawad kwa nang agbalbaliw kan. Saan anasaya at asauram ti padam a tao? Anya nga ita, awanin ti mayat a makitangdan ken. Ngam sakbay na, kayat mi man nakablaawan da Madam Leonor, Madam Aki, ken Madam Marites di tabinga itogon. Ken kada kayo aminen apo, anaayat adumdungag kadagiti drama mi. Ala sige, didan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Letes Celo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Isagani Bolieser. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.